السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا في كبجمتوتا المان ورمو هندي خيسانو جرى جرتو سنين جاچا arrantana lafa oromiyaa fakkaattu isin daawwachiisuudhaafi kuno gandi bahar galu yaman keessa ganda kana keessa gala dhuguma rabbi gandini nan galu ganda kana amma baadiyyaa oromiyaa fakkaata laal akkanuma laala wanti kun maal jaamame manu bira mee namni maqaa wan kanaa beeyte yoo jiraate kurumbaa fakkaata salataa jaama salataan kana akkanagaa oromiyaa badhaatu fakkaata mee isaan amma bishaan hin eeggatani kunoo bishaan tuubboo akkanaa tanaatu lafa keessa jira isa kana jala jechuudha akkasitti yeroo obaa fedhetti ifumaaf obaasan oromiyaa sila haala kanan nuti lafa jala tuubboo golchinee irraa oomishnu taate hedduudha gaariidha garuu nuti bishaan rooba rabbii qasamii bu'uu fi kana jallisii eegganna jallisii eeggachuu baannee sila laa kun haala kanan laa tuubboon tun jechuun amma tooyiruu tana guutuu obaaftu laal kun ola akkanuma laala tuubboo jira akkanumatti lafa keessa haala kanaani tuubboo tolchani akkasitti kun ola tuubboon tun hundimma tawaan kana jala jirtu saniifuu gaa namni dachee nurra qabu hin jiru dachee badhaatu oromiyaa san qabnaa biyya teenya gallee haala kanatti hojii uummannee haadaleeynuun isiniin jaa biyya namaa keessa deddeemnee mana namaa dalaguurra lafa teenya yoo haala kanatti daleeyne lafti teenya ifiifuu lafa badhaatu san rabbi nu badhaase kun olaa laala boombaan kun amma hooyiruu tana guutuu obaasu kun amma karraa murame laa kanuma laala bana tagana dhaabu mudeemtu garti kunoo laa tamma ganaa dhaabamu deemtus laala haala kanatti tuubboo laala alaa laa mee lafti tun laa eeysa tuubboo qabdi yoon irra deemee isinii maree lafti tun izaafa dhaba guddoodha kunoo tuubboon tun hundi tanuma ooyiruu tana obaaftu amma bakki sharaan jiru sunis kuduraa keessa jira kunoo sun garbuudha sun qamadiidha kunis akkasuma kashafkiin ittiidha kun kasiin waliin daawwadhaa har'a ooyiruu tana keessa deemneeti gaa biyya teenya yaadachuudhaaf akka yaadannootti ganamaan kaanee wakii godhaa jirraa wakiin teenya taarraa ooyirota keessa deemuudha ijaaf maalii qalbii nuuraa jaanii wallaahi irraan tana oromiyaa yaadachuufin tana keessa deddeemu jira maaliif xiqqoo booda galuufin deema saniifiin kana isin daawwachiisu jira kanuma nooliin daawwadhaa kun oola noo laala gaa tuubboo ooyiruu tana obaaftu la mee laala nutimma rooba samii bu'uu fi bishaan qofa eeggan laala amma tun tarraa muramte kunoo sun boqqolloodha boqqolloo tanaas itti siqeen isinii waraaba asheeta kunoo laala boqqolloo jechuu laala aduu jira gaa kaameraalleen sirritti hin tolu zaatana kunoo wabiin tiyyafaan bakka jiran laala kunoo laal isiniifin asiisa laa mee kunoo laal amma gandin hangalu kanneen fooqii laa kunoo laa fooquma kana keessa lafa kanatti kana la
baarganda kana keessa galaa kunoo manni nangaluu sani manni bahar galu kunoo laal irraan isinii geessa hunno laa sangala baari maaraan irratti isinii qabe tana gala akkana gaa ani lafa baadiyyaa hedduun jaaladha dhaloonni kiyyalleen baadiyyaadha magaalatti hin dhalanne akkasuma baadiyyaa biyyato ganda dhaloota koo sirraa fagaachuun koo carraa jiruutiini siin dagaddu'ani jechaati baadiyyaa lafa teenya fakkaattu ooyirota keenya fakkaattu keessa deemu jirra ooyiruu abbaa kiyyaallee akkanumatti isinii maruu ta'a gaafaan gale bakka baaritti dhalate jechuudha arra bahar maaliif tana nu daawwachiifte yoo ta'an bahar galuuf deemuu tanaan beekaan isiniin jaa daawwattoota kiyyaa fi kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo wallahi hedduun isin jaaladha akkana jaalattan abdiin qabaa mee laala akkanumatti kurumba kun kurumbaa jaama kunoo kurumba la kurumbaan kun eeysa dhaabbataa la kurumbaan tun ganda Yusuf Abdii naada jirtu ayyo araara Yusuf Abdii la mee kurumbaan kun eeysa hanka ijjinamaa nama laaltu takka fagaata mee nuti badhaatuu dachee Oromiyaa san wallahi dhugaa rabbii dubbachuudhaaf lafti akka Oromiyaadhaa hin jirtu gaafamma biyya namaa tana dhufnee takkanaa tana keessa deddeemnu qoode lafa teenya saniif keenya ooyironni immoo ooyirota ta'e kun hundi biyyeen bakka biraatii itti dhuftu dhagaa gubbaa biyyee bal'isaniiti haala kanatti irraa oomishan saniifuu nuti immoo lafti teenya takka dhagaan qabdu lafa teenya bareedduu dhagaa gaqqottu keessaan baafne san yoo karraa daleeynu taate haala kanatti eenyuun nu gahaa kuduraa addunyaaf dhiyeessuu dandeenya akkanaan isiniin jaaga arra bilaash irratti naasa'uu lafa tana haaluma kanatti galee lafa abbaa kiyyaa haala kanatti irratti dalaguufiin ta'a bahar meegaa tanamaa tokko isin nu daawwachiifte teeysanoo akkam godhuu teeysaa yoo jettan haaluma kanattiin itti dalaguu ta'a wanni niin ganda kana keessa galuufuu ganda kana fakkaatu la Ruga Rabbi lala kan wala lala rafuda Oromiyaa badhaatu sandiifne kuno nuti biyya namaa keessa deemne kharree ina khamana rabaadina arra kan arkanne duuda barra sanu waan ijaazaadhaaf duuda arkanne jid abiyya matayyamanu qanni akka biyya teenya kuduraa oomishne addunyaaf dhiyeessinu Jawar mama wani qabsaawaa tureef qeyroo meeqa wani dhumteef ifiin iftaatee lafa siirratti biyya siirratti abbaa taate jiraachuudhaaf saniifuu ilmaan kee kan biyya namaa keessa jiran kan biyya ambaa keessa jiran akka galan waamicha godhiifi galanii biyya isaanii akkanatti haamisoomsaniin siin jaa silaa viidiyoo tiyya isa gartaa miti لالمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونأخوني كيسر كان فكذا كيسر كونيس جا دودو آدم له كيسر مبيجتين يا فكذا لا إلى أنجم مدي ما ترخيص كيسر أمر رجيني هذا بنجر كان فايكاتا وش اسمه هذا بنجر وندنا يقولوا كيسر هذا بنجر هذا الدم ايوه الدم داري عندنا يقول قيصر اسمه عندنا يقولوا قيصر اسمه عندنا تحكى بالانجليزي انا ايش قلت بنجر هنا افان عرباتي بنجر جاما نران دغه ام بيخو توري قيصر بيدنا نمني ادوم فيدمو اكنا لا غا خنو مي اوروميا ملني اتني دغ ربي لا هذا تبعكم ايوه ما شاء الله البلادنا هكذا البلادنا هكذا معاكم بالنار ايوه خضار
akkasii daawwattoota keenya kunoo amma ganda lafaan ka kuduraa keessa ol baane eessa seenne kunoo la ganda gallutti fuula ol garagallee jirra. Lafti fagoo dhagaa'ii balloodhaasi. Hedduu takka kanatti miilaan keessa yaa'ee turre. Hedduu deddeemnee miilaan keessa wakii jechuudha. Wakii bakka kanaa keessa deemuun baay'ee namatti tola, biyya fi nama yaadachiisa. Viidiyoo tana waan biraatii fi miti wallaahi biyya teessan akka yaadattaniifin isinii maree biyya teenya jechuudha. Oromiyaa tanuma waliin qabnu bahaadhiyyatti kaaba kibbatti nuti ilmaan Oromoo ilmaan abbaa tokko Oromiyaan takkittiidha. Guddina sirraa kutaa Harargee, Baalee, Arsii, Shawaa, Walloo, Wallagga jennee yaamna malee Jimma, Iluu, Boorana akkasitti guddina sirraa ifiin yaamna malee nuti bahanka dhiyaa kaaba hanga kibbaatti tokko Oromoon ilmaan abbaati. Oromiyaan takkittiidha. Wauma takka wali qabna saniifuu nu faana tura bagan waliin daawwattan isiniin jenna. Viidiyoon tun akka isin gammachiiftu abdii qabna. Hanga dhumaa daawwadhaa viidiyoo tana biyya teessanitti yaadadhaa namuu karaga biyya galaan isiniin jaa ilmaan Oromoo hundi keessanuu biyya teenya gallee akkanatti haa misoomsinuu.